Kemalada kotere kro Yesu Kristo. Kanyarta ayonga kro smart. Ayonga kayon. Ange ozio li totamete mtunga lolo tela jokon. Ana bonge ozio lu kusete aku. Amenali mokena tamari. Ejanga kro changa dikidio nasaki. Ayata ke ade toilika. Kotere arenga kro na rai ngayoko kadang. Ngakro nguna ngesi siekine tarengomo. Na kutub ekura. Era yokura arenga kro na kwa apolo na kwa joka. Na kwa kengarakanak. Regutubu ya Qur'ani ya kwarne aramere ya Qur'an to tarama Qur'an. Ngaragneta kronguna ngaragnete boyokon. Ngaragneta krongune boyorlokon kotere isewuni yongo twani tememe ke gerlo iteyo. Karenga kroko tunupu yongo no kilimokini urkeri ya yenu tu yen yongo tamari mukana. Kurye jok raitwani e pedorto sabak ngakrone na kineretit. Kotere pe itinti yongo Qur'an epedori twani che tose utwani ni asa kilope itememe kan tamata ken kori tememe ke gerlo yeni lope kwata ase utwani ni ase utwani rono ni penye bune kan rakin tungada kwata ase utwani ni ase utwani khalanyana kori ni kelele nyan ni penye pedori tachamo akutoronga kro utere ntungo luwekene nakronga chiene chama kana kare oni dang luturkana kori kana luturkana kitingite kura kakara miakura ziata mari alala kan turkana klala kan tani ko ngana law yoko ekidi ko ntungo lu tingto kura lu aramente kura kinya kai borengini kori ketedite borengini ketedite ngakro angarasitana kanyo ntungo na ngole nyana lu kidiama kotere angarasiti lo tungo lo zimere apolo wangalu tani kala la kan ntungo lu bebe yo anikrami kura to kidio kutu ikoni borengni kikidio kongon kotere nkelenga ya kamari angtunga lu aramete kura ngezi arankelenga kori ngezi arai ngakrona yuwa tongtunga lukari ko lu apolo lu yana rikor ne lala khasi lala kurakus mitango lenya kori ngutunga dang lu tidiete apolo na lo kidiami ntokone tingto arikor mto atamar ko boler ngon ngutunga lu kadakarete mo ya kwarna kasake kura ya borengni ya ngarasit apaka dang na tamaretes kata kya ngaraset kata apu borengni angaraset kotere meta zamarne pekanyo tokona nikara makine to mo yokura ne yakura kete pekara makso ne kada karete kotere elala kuraket takalanya ni borengni tani nkari ko ne lo so ngareni atamare kelipa ngakro beta kotere tamara nyalu tunga lu lipatare primegne tezanga krone yano narang tunga lukala kotere alala unai marita alala uwe kura merolo tubito bon alala uwe kura le ranyo meta ya kura lokala meta ngatunga lukala ko lu atakani kura lu aramente ko istokona batar ngakrono ka joka kalotela lukala kakui lu tubito kura idi yakatar ngakroda ya piata ngastima tanga kipeda ngarase na ititio to kore na imuchurusio to ngidi apiata tani titisio ngidi apiata ngakrono kala kaneket kotere takanete atamari yakatar kura alala ani bolerio kichi kana kharete ni akituba kura ikoni aksre ikoni akdreb na ipedorio akdrebe akro na rono ko konya subakan egerlo pedori twan to nang tungalu yoko luya yogiete ngabaren koria ko parem koni akutubu kura koni aksrebe na ithrebi yongo kara inkokolak kara ngomoy kare yobu kesrebe toloka kinene ngol kinene ya tamara nyama kara barazit koria ko barazit koria aramang baren men lo pedinga loro tindu pelimu yendi yonga tamare itoruni kedaru kaneni ni wopiyon ana bor ya gari yongaren tolo kunya kro ani buninges kiturium yonga kemen lo pedinga ipedori yongo tademu tani ngini kro chakondang na ale mare kari ya moy tedala ko koy ayoro tutubokura